መጀመሪያ ወንጌላዊ The revival we are waiting for የምንጠብቀው ሪቫይቫል is for men to go into ሰዎች ወደ ዓለም ሁሉ እንዲሄዱ ወደ ውስጥ ወደ ዓለም እንዲሄዱ and that's why young people ለዛ ነው ወጣቶች whatever the Lord has given you to do እግዚአብሔር እንድትሰሩ የሰጣችሁ ምን ነገር ቢኖር ክህሎት ቢሆን do it to the best እስከምትችሉት ጥግ ድረስ አድርጉት because the time is coming that the person will be holding this camera ምክንያቱም ሰዓቱ የደረሰ ነው ፓስተር ይሄንን ካሜራ in Ethiopia በቸርች ውስጥ በቤተክርስቲያን will be the biggest film producer in this land ትልቁ የፊልም ፕሮዲዩሰር Sunday እሑድ ግን they are the ones behind the camera ከጀርባ ያሉ ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው time is coming in this land Ethiopia በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ጊዜ እየመጣ ነው that by the time you are entering that gate ከበር ስትገቡ the leader of the security team የጥበቃ የደህንነት ዋናው ሰው የምድሪቷ የደህንነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ አንዱ ከአስተናጋጆች አንዱ የፓርላማ አባል መባን የሚሰበስበው ዲያቆኑ የአንድ ትልቅ ባንክ አስተዳዳሪ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በመጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተራራ ይላል ከተራሮች በላይ ይላል let us go into the house of the Lord and time is coming and this is the time that the mountain of the Lord house is lifted above every mountain that is the revival we are waiting for the revival that will turn Ethiopia upside down the revival that will change the system the revival that will release the potential of the land we are living in better days I say we are living in better days we will have academics we will have money but above all we shall have the power of the Holy Ghost it is not by might not by power but by my spirit says the Lord tarry in Jerusalem until you receive power and after you receive power you shall be my witnesses carriers of evidence that Jesus is not in the grave and today we want to release that Holy Ghost power so that you can be a geologist that prays in tongues you can be a scientist that speaks in the Holy Ghost when another COVID comes the solution is not from China someone can bring the Holy Ghost in the lab and they get the vaccine and if they don't get the vaccine our hands can be laid I have doctors in church በቤተክርስቲያናችን ሐኪሞች አሉ and one of them works in the ICU አንዱ ሰው በአይሲዩ የእንክብካቤ ክፍል ውስጥ ነው የሚሰራው በሐኪም ቤት you are an evangelist because at that time people cannot refuse Jesus በዛ ስፍራ ላይ ወንጌላዊ ነሽ እላታለሁ በዛ ስፍራ ሰው ኢየሱስን እንዲህ ማለት የማይችልበት ቦታ ነው and so far she has led 25 people to the Lord እስካሁን 25 ሰዎችን ወደ ጌታ አምጥታለች so all she needs to ask ስለዚህ in that ICU በዛ አይሲዩ do you know Jesus ኢየሱስን ታውቃለህ even if you don't talk there's something know that person is talking so you don't think you are just a doctor God can send you to take healing እዛ ጋር እንደ ሐኪም ብቻ አይደለም ፈውስን እንድታደርሱ ነው እግዚአብሔር በዛ ይልካችሁ አንድ ሰው ደረጃ 4 የደረሰ ካንሰር ይዞ ሊመጣ ይችላል በሕክምና ምንም መፍትሄ እንደሌለ ይገባቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ ይላል ስትሄዱ ይላል በስሜ በታመሙ ላይ እጃችሁን ትጭናላችሁ እነሱም ይፈወሳሉ ይላል ስለዚህ ሐኪም ናችሁ ከዛ ዶክተር ጀርባ ግን ፈዋሽ አለ because you are a child of God ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ ናችሁ so you are not just another doctor in the ሌላ ተጨማሪ ዶክተር አይደላችሁ they bring technical matters no one dies in your hands ማንም በእጃችሁ ላይ አይሞትም I said this is the revival we are talking about hallelujah it is time for the salt paper to be torn you can't benefit from salt when it is in the paper
አንድን ጨው ወረቀት ውስጥ እስካለ ድረስ ከጥቅሙ ልትካፈሉ አትችሉም። We have to tear the paper. ወረቀቱን መቅደድ ይገባቸዋል። The paper was torn after Pentecost when persecution came. ልክ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ከዛ በኋላ ስደት መጣና ተበተኑ ተቀደዱ። Wherever you land, ስለዚህ በሚደርሱበት ቦታ there ሁሉ has to be change. ለውጥ መሆን አለበት። I am looking for engineers ኢንጂነሮችን እፈልጋለሁ that can come up with ideas that no eye has seen. ምንም አይነት አይን ያላየውን ሐሳብ የሚያመነጩ ኢንጂነሮች Because they live in the realm of the spirit. በመንፈስ ቅዱስ ዓለም ውስጥ ስለሚኖሩ And what they are bringing, no one has ever brought it. እነሱ ያመጡትን ነገር ማንም ሰው ያላመጣው ነገር I am የሚያመጡ looking for architects እንዲህ አይነት የተማሩ ሰዎችን that can bring designs in Ethiopia. በኢትዮጵያ That can bring designs in Ethiopia that no one has ever seen. ማንም ያላመጣውን ንድፎች የሚያመጡ ሰዎችን እንፈልጋለን ማየት። I told my young people in church, I refuse to speak in tongues. ቤተክርስቲያን ላሉ ወጣቶች ነግሬያቸዋለሁ። በልሳን መናገር እንቢ ብያለሁ አልኩኛለሁ። And not see something supernatural. በልሳን እየተናገርኩ የሆነን መለኮታዊ ነገር ላለማየት ፈቃደኛ አይደለሁኝም። When you speak in tongues, your mind moves from ordinary to supernatural. በልሳን ስትናገሩ አእምሯችሁ ተራ ከመሆን ወደ መለኮታዊ እይታ ይገባል። We are looking for people who are going to develop apps. የተለያዩ መተግበሪያዎችን የሚያመርቱ ሰዎችን ነው ማየው። በዚህ Ethiopia paid more than 100 billion to buy M-Pesa. ኢትዮጵያ ከ100 ሚሊዮን ፔሳ በላይ ከፍላለች። Those are the things that need to come from church. እኚህ ነገሮች አፕ ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው። እንደ ነገር ከቤተክርስቲያን ነው መምጣት ያለበት። CNN is asking you, how did you come up with this app? You begin by saying glory to Jesus. CNN መጥቶ ይሄን ነገር እንዴት ነው የሰራው ሲሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብላችሁ ትጀምራላችሁ። I was in a prayer meeting. በጸሎት ላይ ነበርኩ ብላችሁ And as I was ትጀምራላችሁ። praying, እየጸለይኩ I ያለ saw certain patterns in the spirit. በመንፈስ የሆነ ነገር አየሁ I ትላላችሁ። decided to bring them. ይሄንን መሳል ጀመርኩ ትላላችሁ። CNN is not a Christian station. CNN የክርስቲያን ተቋም እኮ አይደለም። Al Jazeera comes አልጀዚራ ይመጣና and ask you, ይጠይቃቸዋል። how did you get this solution? እንዴት ነው ይሄንን መፍትሄ ያገኘው ሲላችሁ People have been dying of malaria. ሰዎች በማላሪያ ሲሞቱ How did you come with the solution? እንዴት ነው መፍትሄ ያመጣው You ሲላችሁ begin by saying glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብላችሁ As I was ትጀምራላችሁ። meditating on the book of Isaiah, ኢሳይያስን there መጽሐፍ was a ሳስተውል holy ያለ anointing that came upon my life. በሕይወቴ የመጣው ቅባት And ትላላችሁ። the solution came. መፍትሄው መጣልኝ By ትላላችሁ። the time Al Jazeera is hearing the news, አልጀዚራ ዜናውን እየዘገበ they may ባለበት ሰዓት not like your Jesus, ኢየሱሳችሁን ላይቀበል ይችላል። but they cannot reject the resource of that Jesus. ነገር ግን ይሄ ኢየሱስ ያመጣው I want to declare over your life. በሕይወታችሁ ላይ From ልናገር today. ከዛሬ ጀምሮ When I came here, the Holy Ghost told me, ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አለ። area ይሄ አካባቢ አለ is a memorial መታሰቢያ ቦታ ነው። of freedom. የነጻነት መታሰቢያ ነው። This area, ይሄ አካባቢ they built it as a museum እንደ መታሰቢያ እንደ ሙዚየም to ነው። remind the people ሰዎችን ይሄንን that ለማስታወስ this territory ይሄ ክልል was not colonized, ኮሎናይዝ አለመወረሩን and ለማስታወስ they opposed the oppressor. ሊወሩ የመጡት The Lord spoke to me and told me, ጌታ እንደዚህ አለ። you are in a prophetic location ትንቢታዊ በሆነ ስፍራ ላይ ነው ያለው አለ። because you are about to declare another victory ሌላ አይነት ድል ልታውጅ over the territory of Ethiopia. በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይህንን ድል It is ልታውጅ not a coincidence. አጋጣሚ አይደለም። Where they wanted us to gather, there was no room በዚህ ክፍል አላገኘንም ነበር ለመሰብሰብ። because the Lord wanted us to gather እግዚአብሔር እዚህ in a prophetic area ትንቢታዊ በሆነ so ስፍራ that ላይ we can declare freedom. ደህንነትን ለማወጅ በኢትዮጵያ ላይ ነጻነትን ለማወጅ The Italians did not come, ጣሊያኖች ሲመጡ but there is another freedom in the realm of the spirit. ሌላ አይነት አለ We በመንፈስ must declare freedom over religion, የሃይማኖት ነጻነት፣ declare freedom over poverty, ከድህነት ነጻነት፣ declare freedom over wickedness, declare freedom over the city, በከተማው ላይ ነጻነት declare የጎዳበት freedom against tribal wars. የትኛውም ከጎሳ ግጭት ያለ Hallelujah. ነጻነት And declare now, አሁን እናውጃለን። Ethiopia, ኢትዮጵያ we have entered ገብተናል። the year of the Lord. የጌታ ዓመት ላይ It is a ገብተናል። new dawn አዲስ በር፣ and a new beginning. አዲስ ጅማሬ ነው። A generation is rising አዲስ ትውልድ under ተነስቷል። the power, በመንፈስ ቅዱስ under ላይ the anointing በመንፈስ ቅዱስ of ቅባት the Holy Ghost. በመንፈስ ቅዱስ ቅባት The አዲስ Bible ትውልድ says, መጽሐፍ ቅዱስ These are the men እነዚህ ናቸው ይላል። who are turning cities upside down. ከተማን የሚገለባብጡ እነዚህ ናቸው ተብሎ They were talking about Paul. ስለ ጳውሎስ ነው እንዲህ የሚለው። Wherever Paul entered, ጳውሎስ በገባበት it ስፍራ was ሁሉ either revival or riot.
ወይ ሪቫይቫል ነው ወይ ደግሞ I want to declare ይሄንን አውጃለሁ it is either revival ወይ ሪቫይቫል ነው or riot ወይ ደግሞ ነው we are going to turn cities upside down ከተማዎችን እንገለባብጣለን I have a team right now in Nairobi they are preaching in buses በአንድ ቡድን አለኝ በናይሮቢ በባሶች ውስጥ ሁሉ የሚሰብኩ and they are paying transport to everybody ለሁሉ የትራንስፖርት ክፍያ ይከፍሉና ወንጌልን ይናገራሉ you get in a bus አንድ ባስ ውስጥ ገብታችሁ 60 people 60 ሰዎች ባሉበት those are souls ነፍሳት ናቸው and you tell the conductor give me 10 minutes to share the gospel 10 ደቂቃ ስጠኝ ትሉታላችሁ ወንጌልን ለመናገር and by the time you are done you pray for them and even heal the sick ጨርሱ ለሰዎች ጸልያላችሁ በሽተኞች ይፈወሳሉ we may not have the capacity to go to stadiums but we have a place to begin ወደ ስቴዲየም ለመሄድ አቅም ባይኖርን መጀመር የምንችልበት ስፍራ ግን አለ this is the time ይሄ ነው ጊዜው this is the time አሁን ሰዓቱ ነው this is the time ይሄ ጊዜው ነው it is our time and our turn የኛ ጊዜ ነው የኛ ተራ another generation is rising ሌላ ትውልድ I say ተነስቷል another generation is rising ሌላ ትውልድ ተነስቷል TikTok is going to be on fire ቲክቶክ በእሳት Bible ይቀጣጠላል studies are beginning የመጽሐፍ online ቅዱስ ጥናቶች ይጀምራሉ interactions are beginning online ግንኙነቶች our ይጀምራሉ generation is on Facebook ትውልዳችን ያለው on ፌስቡክ ላይ Instagram ኢንስታግራም ላይ on TikTok ቲክቶክ ላይ ነው begin a Bible study there የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት begin a ጀምሩ fellowship there ህብረታችሁን let ጀምሩ the fire of God የእግዚአብሔር እሳት begin to consume Ethiopia በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ Hallelujah. ሃሌሉያ and so right now I want us to pray እንድንጸልይ and ፈልጋለሁ this is what we are going to እንዲህ do ነው የምንጸልየው every young man come to the front ወጣቶች የሆናችሁ ወደዚህ ነው I can see some of our fathers are here አባቶች እንዳሉ አያለው I can see elderly preachers that are here ቀደምት የሆኑ አባቶች እንዳሉ we አያለው want to tell the pastors that are here እዚህ ላሉ ፓስተሮች እንዲህ ይላቸዋል the work you began እናንተ የጀመራችሁ will ስራ not die with you በእናንተ ጋር አያበቃም this generation is going to advance it ይህ ትውልድ የሚያስሮጠው ትውልድ we need a new Ethiopia አዲስን ኢትዮጵያ እንፈልጋለን we bless the Lord for the far we have gone እግዚአብሔር ስላመጣን መንገድ እናመሰግነዋለን when I was looking at Ethiopia ኢትዮጵያን ስንመለከት I began to see Dubai ዱባይን ማየት ጀመርኩ a time is coming where people will not go to Dubai ሰዎች ወደ ዱባይ የማይሄዱበት ጊዜ whatever እየመጣ they are ነው looking for in Dubai will be here በዱባይ የምንፈልገው ነገር በሙሉ በዚህ ይኖራል the economy is going to change ኢኮኖሚያችን ይቀየራል Ethiopia will be one of the leading cities globally ኢትዮጵያ በዓለም ካሉ መሪ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ትሆናለች the time has come ጊዜው መጥቷል and Ethiopia will not rise ኢትዮጵያ and the church be left behind ተነስታ ቤተክርስቲያን you ወደ are ኋላ the church እናንተ I say ቤተክርስቲያን you are the church እናንተ ናችሁ some ቤተክርስቲያን of you tonight